Tunalipata vizuri ndio nasema. Vita hii tunaenda kuishinda. Imboni TV. Ndagusuje kandi ngufurije byiza ahantu hose ratandukanye ukundirwa n'icyo twa kuri channel yitwa Imboni TV. Ngiye nitwa Ajabu Marashi, tugiye kujya muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru agezweho marakanya turi kuvugana. Tugiye kuvuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gishinjwa urwo rukomeye cyane mu gutera inda abakobwa batandukanye. Kubera ko igisirikare cya leta ya Kongo aho bafatanya abarundi, abapolisi, ingabo za leta ya Kongo muri rusange zafasha abakobwa, abagore zirabashimuta, hanyuma zikajya zibasambanya uko zibishatse buri munsi. Kubera ko biri kuvuga yuko abagore bagera kuri 854 n'abakobwa 672 bafashwe ku ngufu ndetse kandi bagasambanywa n'abasirikare ba leta ya Kongo gufatanya na polisi, abazana n'abarundi. Barabashimuse abajyana mu mazu yabo mu mageto n'andi atandukanye, akajya musambanya buri munsi. Imiryango yabo yarababuze, baburi urengero. Bano bakobwa batanye kugenda babyara kubera ko hashize iminsi bashimuswe, baburi urengero. Iyi nkuru tureba mu buryo burambuye uko bimeze. Batangiye kubyara, bari gutwita, bari kandi gukorerwa iyicarubozo rikomeye cyane. Nyuma yo kubasambanya bakorerwa n'iyicarubozo, bakabatoteza. Muri bake babafungiye ahantu runaka bakajya basambanya buri munsi nk'uko byatangajwe. Tubigarukaho tureba kandi ibitero byakomeje kuba muri iyi weekend. Ibitero byabaye aho FARDC yagabye ibitero bikomeye cyane kuri bindiro bya FC 23. Kandi tureba ku bijyanye n'itegeko shinga. Tshisekedi agiye guhindura itegeko shinga kugira ngo ashaka kwiyamaza muri manda ya gatatu. Tshisekedi atangiye gahunda yo guhindura itegeko shinga kugira ngo yiyamaze abone manda ya gatatu y'ubutegetsi bwe nk'uko bigaragara. Reka tunyarutse tudatinze turebe aya makuru uko ameze. Dore kuri iyi ngiyi yuko abasikare ba leta ya Kongo, abapolisi n'abandi bafatanya bagiye bagira uruhare rukomeye cyane mu gushimuta abagore n'abakobwa. Bamara kwashimuta bakajya basambanya, bakoreye iyicarubozo nk'uko byatangajwe n'ikigo gishinzwe kwita ku burenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yandikiye leta ya Kongo ivuga ko ifite amakuru menshi yuko hari abakobwa benshi cyane, abagore bashimuswe bakavanwa mu miryango yabo. Bamara kuvanwa mu miryango yabo bakajyanwa mu mazu atandukanye, bagacumbikirwa ahantu runaka. Bano bantu ngo meze nk'abafunzwe. Ni ukuvuga ngo umusirikare, umupolisi n'indi mitwe yitwaje intwaro ifatanya na FARDC iraza ikabasambanya buri munsi. Bamara kubasambanya bakongera bakafungira muri iyo nzu. Ejo yashaka kusambana akongera akagaruka. Kino kigo cyita ku burenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko hari abagore bagera kuri 854 ndetse n'abakobwa 672. Abangaba ngo bafashwe ku ngufu n'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatanya. Mu by'ukuri ngo abantu bagera kuri 80% nabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Epfo bashimuswe, bakurwa mu miryango yabo, bafugirwa ahantu runaka, bakajya musambanya uko bishatse buri gitondo, buri mugoroba. Ikindi kandi ngo iyo maze kumusambanya akorerwa iyicarubozo rikomeye cyane. Byatangajwe n'ikigo gishinzwe kwita ku burenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Cyavuze kandi yuko hari amakuru yagaragaye muri dosiye zagiye hanze, yuko amakuru agaragara ari uko inzego zose zibizi kandi ari uko n'abasirikare abenshi muri ngo babikora, ariko bandikiye leta ya Kongo ivuga ko ikwiye kuba yatabara ikaza igatanga ubufasha kuri aba bantu. Uko bigaragara rero nuko byabaye mu mwaka wa 2025 niho ibi byose byagiye biba, aho zino ngabo zashimuse bano bagore. Imiryango myinshi y'abantu batandukanye yanditse avuga ko yabuze abana babo, batazi aho barengeye, cyane cyane abagore, abagabo babo ngo barabuze, akandi ikindi ngo n'abakobwa nabo ababyeyi babo ngo barababuze, ariko mu buryo butamenyekanye neza. Nyuma nk'uko uyu muryango ushinzwe kwita ku burenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abitangaje, waje kuvuga yuko hari amakuru wamenye yuko hari abakobwa na bano bagore ngo baburi urengero, bafungiwe ahantu runaka. Noneho ahantu bafungiwe bakazajya basambanywa na bano basirikare, abapolisi, abazarendo n'abandi. Bityo rero uyu muryango ushinzwe kwita ku burenganzira bwa muntu nibwo waboneyeho wandikira leta ya Kongo yuko ukwiye kuza ukagira icyo ukora, hanyuma kandi ugajya uca imanza. Wavuze ko bakwiye gufunga bano basirikare, bano bapolisi bakabashyira mu bikwiye. Ikibaje kurusha byose ngo nuko iyo maze kubasambanya bano bakobwa na bano bagore ngo batabafasha, ngo ntago ba indezo kuko ngo batangiye kubyara. Ni ikibazo kimaze igihe kirekire. Urumva ndi umukobwa yaragezeho abyara cyangwa se umudamu, ngo nuko ari ikibazo kimaze imyaka myinshi, kuko bamwe muri bo batangiye kubyara, abandi baratwite, kubera ko hashize igihe kirekire bino bintu bikomeje kuba kuri buno butaka. Rero ngo umwana ubyaye ntabwo yandikwa mu irangamimerere kuko nta kivuriro afite, ameze nk'uboheye runaka, arafunzwe, afashwe bugwate. Ikindi umudamu ubyawe nawe ntabwo afashwa.
rero uyu muryango wanditse usaba ubufasha kugira ngo bano bana bandikwe mu irangamimerere, bano bana kandi bahabwe uburenganzira bwabo, abadamu bahabwe uburenganzira bwabo, basubizwe mu miryango yabo. Bakomeza kandi basaba yuko bakwiye gufashwa gusubizwa mu miryango yabo, bakava aho bafungiwe kugira ngo babone ubuzima bwiza nk'ubw'abandi bose bufite buzira umuze nk'uko byabitangajwe, kuko ntabwo bizwi muri mu ngenamigambi leta ikora, ntabwo bafite kubera ko ntabwo banditswe mu irangamimerere. Abatwite bakorerwa iyicarubozo, ababyaye nuko nabo nta n'umwe ufashwa, nta n'umwe uhabwa indezo usibye gusambanywa gusa nk'aho ari akazi ka buri munsi ko kwicuruza. Ni ibintu rero uyu muryango ushaka gutaka uburenganzira bwa muntu wandikiye leta ya Kongo uyimenyesha kino kibazo ngo niba utakizi ugishyiremo imbaraga, dore ko nabo bagiye batungira agatoki abakobwa bagiye bafungiye baherereye kugira ngo babe batabara. Indi nkuru iri kuvuga muri Assozo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko Tshisekedi yavuze yuko agiye guhindura itegeko nshinga kugira ngo ashake ukuntu yashakisha manda ya gatatu ku butegetsi bwe, nk'uko byatangajwe na minisitiri we ushinzwe siporo ndetse n'imyidagaduro. Yavuze yuko Tshisekedi nta wundi muntu ngo wazamusimbura. Mu magambo ye ubwo yari kuganira n'abaturage, minisitiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ushinzwe siporo ndetse n'imyidagaduro yaravuze ngo nta wundi muntu twabona wamusimbura. Yabaje abaturage ngo ese mubona nde muntu wasimbura Tshisekedi? Arongera ngo ese ubutegetsi yabusigira nde? Atese nubwo yabumusigira yabumaze iki, yabukoresha iki? Ashaka kumvikanisha yuko umuntu yabusigira ari ntawe, nubwo yaboneka kubumusigira ngo yabukoresha nabi mu nyungu zitari za rubanda nyamwinshi, ahubwo ngo yabukoresha mu buryo budakwiriye. Aboneraho asaba abaturage ndetse n'abamenyesha yuko hari gahunda yuko ishyaka riri ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bahindure itegeko nshinga, noneho Tshisekedi abone manda ya gatatu. Ikindi nuko muri 2024 Tshisekedi yatangaje ko itegeko nshinga ryabo rifite intege nkeya, bityo ko rikwiye guhindurwa. Bakomeje kandi avuga yuko ari benshi cyane ngo bahinduye itegeko nshinga, harimo nka Moise Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila ngo bararihinduye. Niyo mpamvu uyu minisitiri ushinzwe siporo n'imyidagaduro yavuze yuko na Tshisekedi agomba kurihindura kugira ngo abone manda ya gatatu. Bikiraho umunyapolitike utavuga n'umutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umwe mu bakomeye yavuze yuko ari gahunda ikomeye yo kuba bashaka gushaka manda ya gatatu. Umwe mu batanze amakuru mu batavuga n'ubutegetsi yavuze ngo Tshisekedi impamvu ashaka guhindura itegeko nshinga ni ukugira ngo abashe kuba yakwiyamaza muri manda ya gatatu, kandi bitemewe kubera ko iri tegeko nshinga ririho ubu ngubu ryari ryashyizweho na perezida Tshisekedi yasimbuye Joseph Kabila. Iryo gihe yari yatowe kuri 84% muri referendum yari yatowe muri icyo gihugu. Icyo gihe byemezwa ko ari manda ebyiri ku muyobozi w'igihugu ndetse manda imwe y'imyaka 5. Rero muri 2028 Tshisekedi azaba asoje manda ze ebyiri yemerewe n'itegeko nshinga, ariko kandi yatangaje ko agiye kuba yakora ibishoboka byose agahindura itegeko nshinga kugira ngo ashake manda ya gatatu nk'uko yabitangaje. Ikindi nuko umwe mu umusenateri wungirije muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahise atangaza yuko yamaganye byimazeyo ibyiri hindurwa ry'itegeko nshinga kugira ngo Tshisekedi ahabwe indi manda ya gatatu ndetse aniyamamaze. Ariko kandi bikiraho ngaho nuko Sena yahise yamagana uwo mwanzuro w'uyu musenateri wungirije, ivuga ko uyu musenateri yavuze mu izina rye bwite. Yaravuze ngo ntabwo iki cyemezo ari icya Sena yose muri rusange, ahubwo yivugiye mu izina rye ati twebwe nka Sena ntago turwanya uwo mwanzuro, ahubwo yavuze mu izina rye bwite. Mu yandi magambo Sena yose ishobora kuba yafasha Tshisekedi guhindura itegeko nshinga, umuyobozi w'igihugu akemererwa manda 3 nk'uko Tshisekedi yatangaje ko hari gahunda y'uko yahindura itegeko nshinga muri 2024. Icyo gihe abitangaza Tshisekedi yaravuze ko ahantu hari intege nkeya mu itegeko nshinga ryabo ngo ari uko habayeho gutinda gushyiraho abategetsi cyangwa se abayobozi muri manda yashize. Ikindi ngo nuko gushyiraho abayobozi b'intara zitandukanye ngo bigenda bigira ikibazo gitandukanye, bikagaragara ko harimo intege nkeya cyane, bityo ngo rero kuba ryahindurwa hakanongerwamo akantu ko kuba umuyobozi w'igihugu yakwemererwa kuyobora nibura manda 3 zikava kuri 2 nk'uko itegeko nshinga risanzwe ribigaragaza. Rero ikindi nagarukaho ni ibitero byakomeje kuba muri iyi weekend nk'uko byatangajwe n'ihoro ryose M23 nk'uko ryatangaje mu magambo y'umuvugizi wabo Loris Kanyuka. Yavuze ko muri iyi weekend habaye ibitero bikomeye cyane, ibitero byibasiye abantu benshi bagahitana abasivile
kuko yavuze yuko hari ibitero ngo byibasiye abasivili ariko kandi ngo bigamije kurimbura abanyamurenge nk'uko Lawrence Kanyuka yabitangaje. Yavuze ko ari ibitero byagabwe na leta ya Kongo n'abandi bafatanya, abawazarendo, abarundi n'abandi bagiye batandukanye ngo bafatanya ngo nk'uko bigaragara ngo niyo mpamvu ngo bagabye ibitero ngo bagamije kurimbura abanyamurenge nk'uko Lawrence Kanyuka yagiye abitangaza mu magambo ye yagiye yandika. Yavuze ko ibitero bitandukanye byari byagabwe ku indiro bya FC M23 no muri bice bitandukanye birimo abaturage b'abasivile, ariko ngo ibitero byagabwe bigamije kurimbura abanyamurenge nk'uko Lawrence Kanyuka yagarutseho. Rero ngo ni ibitero byagwemo abasivile benshi gusa ntabwo hatangajwe imibare. Lawrence Kanyuka ntabwo yigeze atangaza imibare, ariko yashimangiye ko ingabo ngo za leta ya Kongo zikomeje kuba zaga ibitero bya buri munsi, ariko ngo ni ibitero byagaragayemo ngo za drone, ikindi ngo zagaragayemo ubundi buryo bukomeye cyane ngo bwari bugamije guhashya ndetse no gutsemba ndetse no kuba barwana bishoboka gahunda zose zaba no barwanyi ba FC 23 bakaba ngo batsindwa nk'uko byatangajwe. Rero ibitero byatangaje yavuze ko byagabwe mu bice byitwa Mushaki. Rero ibitero by'ingabo za leta ya Kongo byagabwe mu bice bitandukanye bya Mushaki nk'uko Lawrence Kanyuka bigarukaho. Kano gace kitwa Mushaki kari mu biganza bya AFC M23 niko kabigenzura. Kano gace kafashwe n'irihuriro mu minsi ishize, nibwo kafashwe n'ihuriro ritangira rikagenzura. Rero mu magambo yanditse yavuze ngo ihuriro rya FC M23 ryamaganye ibitero bikomeye cyane byagabwe mu gitoro cyo kwa tariki ya 7/2026. Aravuga ngo ingabo za leta ya Kongo zagabye ibitero bikomeye cyane muri santere ya Mushaki yo mu nkengero zaho nk'uko yabitangaje umuvugizi w'ihuriro rya FC M23 Lawrence Kanyuka. Yasobanuye yuko iki gitero cyagabwe hiteguwe cyane muri ibice bitandukanye muri teritwari ya Masisi, ngo hagabwe bino bitero ngo ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Rero ngo hapfuye abasivile benshi ndetse inzu zabo zirasenywa zabo basivile, izindi ngo zaranangizwa nk'uko Lawrence Kanyuka yabitangaje. Yagize ati ku isaha y'isa 11:15 ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ya Kinshasa ryarashe ibitero bikomeye cyane n'ibisasu byinshi ndetse kandi byumvikana ku bice bitandukanye cyane cyane muri Mushaki ndetse no mu nkengero za Mushaki muri ako gace kabo bagenzura. N'ikindi kandi ngo ni ibitero byahitanye abantu benshi bigwamo ngo ubuzima bw'abantu benshi batandukanye, ngo byinshi kandi byibasiye abasivile benshi cyane, ngo kandi ngo binzira karengane nk'uko Lawrence Kanyuka abigarukaho. Avuga ko kandi inzu zabo benshi ngo zasenywe na bino bitero ndetse ngo zikanabyangiza. AFC M23 yafashe santere ya Mushaki yagabwemo bino bitero mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12/2023, bivuze ngo yamazemo imyaka myinshi hagenzura. Ikindi kandi yarifashe ikuyemo ihuriro rya leta ya Kongo, abawasendo n'abarundi bafatanyije kurwana, noneho irangije ifata bino bice bitandukanye byo muri Masisi. Ikindi kandi ikindi nuko hano hantu haherereye ni igice cy'ingenzi cyane muri teritwari ya Masisi. Hano hantu hagabwe n'ibitero muri Mushaki. Ikindi kiri mu ntera ya kilometero nibura ibarirwa muri kilometero 30 uvuye mu mujyi wa Goma, niho Mushaki iherereye. Abenshi batanye gutekereza yuko rero haba hari gahunda yo kuba bayikura muri bice bitandukanye FC M23 ikaba yakurwa mu bice bitandukanye harimo ngo niye Mushaki. Ariko kandi Kanyuka yasobanuye yuko muri kino gitondo cyo kuri uwo munsi yabitangarijeho ihuriro ngo rya leta ya Kongo rya FRDC n'abandi bafatanya ngo ryagabye ibitero bikomeye cyane mu gace gatuwe n'abaturage benshi mu nkengero zo muri commune ya Minembwe, cyane cyane muri Nkeke muri ako gace ka Minembwe. Kandi ngo nuko ibyo bitero byagabwe ku banyamurenge ngo hagamije kuba ngo babarimbura nk'uko Lawrence Kanyuka yabigarutseho. Rero no bitero kandi bikubiye kandi byari bikuyemo drone nyinshi ry'irero rya leta ya Kongo ryagabwe mu gace gatandukanye karimo bino bice muri Minembwe muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hari ku tariki ya 6/2026 ko Lawrence Kanyuka yabitangaje. Imboni TV, imboni ya rubanda.